Hello ma'am, my channel da ma'am butam no Wow. suri ma'am ngasi di Sewai gi recipe ma'am da share tawrake Sewai se aina in numit ta thong ki ba Sewai ne adu do it ki blog ta habak pado yam sangmalani na recipe sidang tongana share tawrak pane aduga Sewai sidi thong da yadaba mathel ama gumna khalle ko it numit ta pangan gi oina di Sewai sidi ayambana thong na yeba adugi khuthong do ma'am da dum share tawrage ai patra ama laure patra sida gi khara hape ko gi sida adom gi dry fruit apamba happy ba yai ko ai sida kaju khara laure badam ga kismis ka ko yobi khara kupna soidok pa adu thau sida hadi gi sida ai badam ga kaju sida dang ngau thoke ha petang marak ta saib da haw ba ko direct sangom da hapjan ba budi sumaina ngau tho ga hapasina khara haw ba sise mai lei thraga brown electric fa ha petang ngau khidoni hadi kasan da bida ko kasan khine ba tuna mai lei khatlade dudna sumaina mai lei thrap tawraga otpirasi yare brown oide yarani aduga gi lem hobas de Sewai si chung ngau thokpirasi Sewai ngau base yamna kagan bane thuna ko aduna madi mai bu muthatlaga haidi ngasai thau sa kibda do hafetang muthat piraga hapiyo aduga low flame da dum tapna ngau biyo yam thuna kasal lakpane ba ko made aduna tapna ot palep tabida dum ngau bi ga da me haidi sumena santok aga phajana munba do manana ba ko aduga khoi steel gi dabba lakpa singdo layer tharaga adudi sungtau to biro no yam thuna kasan gi bane adi senara so dum ayamba kasan ki ba ko aduna sugumba non stick kumba ko gi laidana silver gi adugumba dana nungai bane aduni sise thau liter ama laure ko thau haise sangom liter ama laure aduga taste pata manam nungsina ba ko ama hape aduga elaichi powder hapirasya elaichi powder leitabagi elaichi ja petang suraga hape aduga sangom sisu napsandana ba sumena khairoi siga dum otpi doinik marak ta ko napsan khine ba aduga sisna custard ne vanilla gi manam nungsina ba ko hapetang angang singna pam na manam nungsibe hengat na ba hapane sidi optional ne mayam na happy drusya aduga vanilla se kai gumba sangom da hapa kanda khun sumena kitang sangom sida nai gane ba ko aduga happy gani na tradi direct hapchal rodi powder oina matum ta khatlaga toy da bida lai gani nungai roi ba ko aduna sumena hapa kanda su mafamam da haijan da bida sumena hujik haijan ki bedoina round in haijan bion aduga yam thuna khairoi ko otpa haidi mafam du da leisan khade muk napsan gini ka san gine ba ko khang do aduna haibaga sumena khairoi ko olhoga da bane aduga sina milk maid ne sangom si hap pana hena di yamna hawe ko hapiyo dum sangom nong phado itta hobne yam hawn hause ba ko ada si hapana di hawe aduga letsi leitragana sangom powder hapasu yai ada si jai chamas spoon chi ma hape achoba spoon se aduga sangom do hapkhrabani na chini se chang yeng na hapiyo chini si jo hanthaga bane adu chini si jo cup ama hape aduga ai ngasai ngau ki ba Sewai adagi dry fruit kai do sida haphorage ai gi Sewai se achoba ma pop chawbado adu oibagini aina yam thuna hapise ama pop chawdaba apikpa lakpado adudi yarani haiba minute amamuk nga watlingai do adukanda hapibana di phabane ai gi sidi khara kuina longani minute mari manga muk mapop che chawbani na ko mapop chawbasna indi hawe ko aduga isi ayama season nei mapop pikpado already khara minute amamuk watlingai da hapiyo minute ama ani muk watlingai da solba yarani haikanda aduga sangom je yam phajana se lang laurse phajana phamdri phau lon khise haidi nang lawba ma leidana ko adu phau lon khise ngasigi aina mayamda share tawriba recipe sisu yamnadi hawbane aduga mayamne sidagi hena yamna hawba pambiragana ko ngasai kaju ga badam ga do ahinga ama tingthokpirani aduga paste semaga hapiba ko hapagi matam sina ngasai Sewai hapa matam do adukanda hapiba haidi napsandana ba kaju badam hapada na hapabani na ko aduna khara thinglapna hapaga sangom ga lonmina ba adusu henna hawre henna hawre yam tang try tawre yengo adusu yam hawe aduga sisi yengo phajana ai sauhalle ko aduga mathakta layer ama sangom gi sumaina lakpase sigi matang sida chap chana ya hanbiba ko adudi phajana hawre si nang lauraga yengo to sangom go se as lore khuhaw themda hawke itki ai gi handaki Sewai se मैम ngasigi Sewai gi recipe si su loisale ko aduga मैम ai gi Sewai recipe si yengbiri pa ipam sat hodaba kana yauge ma palamda leiba comment dai piramo yumdi chaning suti thokning angang school na chatpa yadana leiba ko sini akhoi gi punsi se angang leikhibadagi di handi nang ingai da suti ga se pangthok tane thokami ba hojik ti angang chaw khibdagi angang school soigani na khanbada suti ga je garam ganda thokpano na khut chi thi akadam summer vacation ngai lei khrabane done मैम punsi je
ꯑꯉꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯝꯃꯛꯑꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯤꯟꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯠ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁ ꯏꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯞꯅꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯀꯞꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯀꯣ ꯌꯨꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯏꯗ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯃꯔ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯇꯝꯃꯝꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯈꯔ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯋꯥꯏ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯐꯖꯅꯕ ꯌꯨꯕꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯖꯨ ꯕꯗꯥꯝ ꯈꯔ ꯆꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯨ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯃꯊꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ